Upoznajte Obazriviće. Njih brine koje su namere investitora koji je potpisao ugovor sa stanarima da će u zamenu za izgradnju jednog sprata zameniti fasadu na celoj zgradi. Obazrivići traže savjet od upravnika zgrade Savetića. Zanima ih da li investitor zaista gradi jedan sprat kao što je dogovoreno ili možda više. Obazrivići i Savetić žele da vide građevinsku dokumentaciju investitora, ali on odbija da je da. Odlučuju da u opštini traže da vide građevinsku dozvolu, ali ni tu ne nailaze na razumevanje. Upravnik Savetić zna da može da se žali povereniku i traži od njega pomoć. Poverenik je samostalan i nezavisan državni organ koji štiti ostvarivanje vaših prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su sve informacije sadržane u dokumentima kojima raspolažu organi javne vlasti, a tiču se njihovog rada i postupaka. Ove informacije možete zatražiti direktno od organa vlasti ili institucije za koju se veruje da ih poseduje. Poverenik je dao nalog opštini da dostavi Obazrivićima i Savetiću željenu dokumentaciju na uvid i iz nje su saznali da investitor nema dozvolu za toliki obim radova. Imaš pravo da znaš. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.